Today we're going to talk about fall, our fall plans. Күзгү пландарыбыз тууралуу сүйлөшөбүз. Fall 2025. Быйылкы күз кандай пландарыңыздар бар? Ошол жөнүндө талкуулашабыз. My first question to you is gonna be, what is your favorite season and why? Сүйүктүү жыл мезгилиң кайсы жана эмне үчүн? Ошону сурагым келди. So lots of people might be excited for autumn, but I know some people might like warm seasons of the year. Жаз менен жайды жакшы көргөн адамдар бар. So that's gonna be my first question today. Гоха, hello. Are you able to talk today? Бүгүн сүйлөгөн мүмкүнчүлүгүңүз болобу? Гоха? Okay, boşuna. Bunda kurmayacağım. Okay. Tur. My favorite season is winter because it's around white and fresh air and around looking. So beautiful. It's very hard to hear from you. Биздин чыкпай жакшы угулбай калды үнүңүз. Ушул балдар мысылдады. Башынан айтып берейинби? Let's go. My favorite season is winter because it's all around white and fresh air. Fresh air. And I like a little bit cold. I don't like hot. And I like winter. Thank you. Thanks for your answer. Lots of people prefer winter because of the snow. It's very pretty, and also because of the new year, I think. Okay, thank you, Kurmanjan. Rahmat. Elnura, let's go. Elnura, sizdin сүйүктүү жыл мезгилиңиз кайсы? Кааласаңыз кыргызча айтсаңыз болот, англисче колдоп көрөсүз жогу, Let's go. My favorite season is spring because I love green colors and I like green around. I like flowers and I like warm weather. Yes, all right. Warm weather. Okay, good. It's all. That's all right. Okay, Elnura. Well, I agree with you. I also love spring so much, especially the end of spring. Жаздын аягы жагатындай. Күн аябай ысык эмес, салкын эмес, анан жамгырлар токтоп, баары жашылданып калган кези. So that's a very nice period of time. Elnura, азыр сиз могу spring, summer, autumn, winter деген 4 сезондун астында жазылуу сөздөрдү бир окуп беребейсизби? Ошолорду которуп алалы. Башкаларга жооп берип атканда дагы ошол сөздөрдү колдонсоңуздар болот. Жаңы сөз катары. Let's go. First, let's read, анан чогуу которууга аракет кылабыз. Spring, blooming, fresh, vibrant. Vibrant. Good. Blooming, гүлдөр. И этот свежий вайб, что ли? Свежий, fresh деген ошол бардыгы жаңы өсүп келаткан кез, анан vibrant дегенде жашоого толгон дегенди түшүндүрөт мындай. Тегеректин бардыгы жашылданып, жанданган мезгилде vibrant деп сүрөттөсө болот. Үчөө тең сынаточ, гүлдөгөн, жанданган, жашыл, жашоого толгон, короче, мезгил. Okay, thank you. So, your favorite season is spring. Good job, Elnura. Hey, I have a question for you, Elnura. Where did you learn English? Сиз өзүңүз айтыңыз, англис тилди улантып тургум келет деп. Кайдан үйрөндүңүз? Мен мектепте окуган бойдон эмете элекмин, анан өзүм самостоятельно бир аз карап коем, а так That's perfect.
That's perfect that you learned it at school. Did you go to like special school, like lyceum, or you went to a usual school? Кадимки мектепке бардыңыз беле же? No, Usual yes. school. Usual Well, school. very nice. Yeah, good job, Elnura. That's a very nice. Then you had a good teacher, I think, and you tried well as well. Your English sounds good, so good job on keeping it. Okay, Элнуранын жообун уктук. Эми Айгерим, let's go сизди угалы. Азыр жаңы кошулган колдонуучуларга да айта кетейин. Баарыңыздардын атыңыздарды айтып чакырам. Эгер сүйлөөгө мүмкүнчүлүк бар болсо микрофонду жандырып айта бериңиздер. Сүйлөгүм келбей атат, бир аз тартынып атам десеңиздер, бизде Telegram канал бар. Ошодо посттун астына комментарий калтырсаңыздар болот. Ошол жака мынтип эле жазыпчы. Азыр көрсөткөнгө аракет кылам. Моментип каналга киресиздер, анан акыркы могу Talking Club'тын объявлениясынын астына комментарий калтырса болот. Ошол жерге комментарийге жооңуздар жазып койсоңуздар болот. Кыргызча же англисче кандай каалайсыздар. Анан эгер англисче сүйлөй албайм десеңиздер, кыргызча деле айта бериңиздер. Бул жакта эч ким сындабайт. Жалаң комфортиктер отурабыз биякта, баарыбыз бири-бирибизди колдоп ошончо тартынбаңыздар. Now let's go. Айгерим. What's your favorite season? My favorite season is summer because it is started holiday. Summer's holiday, and we will go to the school. We go to school, and I will go courses. You go to courses. You learn something new, Jai-san. Okay, very nice. Anything else? Anything else, дагы? That's it. Жайкы мисалы китептерди көп окуганга мүмкүнчүлүк болот да жайындачы. Мындай болгондо сабактарды көп окуп, анан мындай көп кол бошобойт да сабактардан. Жайында китептерди көп окуганга мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот. You have more time for your hobbies, right? Yes. You have more time for your hobbies. Well, that sounds very nice, Aigirim. When is your birthday, by the way? Your birthday is in which season? Winter. Winter? And you don't like winter? Because lots of people like seasons because of their birthday, no? No, I don't like winter. Okay, all right. Okay, good. Thank you, Aigirim. Good job. You said that you have, you like summer because you have more time to read. So you enjoy reading, right? Who is your favorite author? Or maybe you have a favorite book to recommend? Writer? Yeah, your favorite writer or maybe your favorite book? My favorite writer is Changuz Айтматов. Oh, very nice. Which book? First Teacher. Англис авторунан бел берейин. Айтматовдун ушул чыгармаларын окуганды жакшы көрөм да. Okay. Нуржигит Кадырбековдун китептерин. Okay, Nurjigit Kadirbekow's books too. Okay, I have never read Nurjigit Kadirbekow's book, but I've read most of Айтматов's books and I love his books very much. Good job, very nice choice. Жакшы таңдоо. Thank you, Aigirim. Good job on your answer. Азаматсыз жоңуз аябай сонун болду. Okay, I see. Jamal, good evening. Hi, how was your day? Long time no see. Көптөн бери көрүшө эле экенбиз сиз менен. Hello. Hello, teacher. Hello. Okay, Jamal, how was your day? Günüңүз кандай өттү? Today I very busy. You're busy. Саат жабабыз кобулайт негизи. Okay. You started preparing winter salads. Yes. Okay. So, Jamal, you go to school, right? Мектепке да барасыздар. Yes. You went to school and then you came home and you prepared winter salads, right? That was a very productive day. Okay. Well, Jamal, good job on preparing winter salads. You're gonna enjoy them in winter. Now, our question: what is your favorite season and why? My favorite season is summer because the season have a vacation and the season for my birthday. Your
birthday is in summer, right? Okay. When Yes. is your birthday? Туган күнүңүз качан? My birthday is 30th June. 30th of June. For Yes. real. Oh, that's my birthday too. Менин туулган күнүм да болсун. Okay, that's so funny. Okay, well, that's very nice. It's my first time meeting a person who has the same birthday as me. Мен биринчи жолу жолуктуруп атам. Менин бирдей туулган күнүмүн. Аябай күттүм эле отузунчу июнь деп айтабы. That's very nice. Okay. I also love summer because of my birthday and because of holidays too. Okay, good job Айжамал, азаматсыз. Жоңуз жакшы. Могул жерде summer дегендин астында 3 сөз жазылуу, сынатоочу ошолорду окуп кыргызча которсоңуз, оңой эле сөздөр, бирок мүмкүн башкаларга жардам болот сүйлөп атканда. Let's go. You see, summer and анын астында 3 сөз жазылуу. Ошолорду окуп которуп коелу. Sunny деген бул мындай күн ачык деген сөз. And cheerful, warm, шамал кийинки сөз түшүнбөдүм. Жылуу, турат. Cheerful деген угуп атамын мистер. Can you hear me? Yes. Өчүп коюп кызыктай болуп атат микрофон белгиси. Okay. So, cheerful деген cheer up деген этичтен келген сөз. Cheer up деген маанайды көтөрүү деген түшүндүрөт. А cheerful деген маанай көтөрүңкү дегенди билдирет. Мисалы, веселая погода деп коет. Орусча жакшыраак түшүндүрмөс экен. Ошо cheerful деген ошол маанай көтөрүңкү маанайдагы мезгилди, ушундай десек болот экен. Okay, Айжамал, thank you very much. Now let's proceed to other people to respond. Башкаларга да өтөлү. So I have Clara here. Clara, саламатсызбы? Good evening. Hello. Clara, hello. Do you have an opportunity to speak today? Бүгүн сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк барбы? Clara бош эмес окшойт, Анда Эляга өтө берели. Эл урадан тышкары эл деген башка колдонуучу, анан Эля деген да колдонуучусу бар экен. Good evening. How are you? How was your day? Эля? Угулбай атасыз. Микрофонуңуз ачык, бирок уга элекпиз сизди дали. Мен угулуп атамбы? Good evening, teacher. Oh, good evening, Эля. Okay, I hear you now. Эми угулуп атат. Эля, how was your day? Кандайсыз? Күнүңүз кандай өттү? Ой, Эля чыгып кетти окшойт, Эля, are you here? Yes, I am here. Okay, Good perfect. evening. Good evening, кандайсыз? Күнүңүз кандай өттү? I am good, and my day was very good. Very nice. Okay. Elia, well, we are talking about seasons of the year today, right? What's your favorite season and why? Can you please share? My favorite season is spring, because it's so nice season. Also, I like summer's weather. Because summer season is not too hot and not too cold. And in spring, the flowers bloom and everything looks fresh and colorful. And also, the days are longer, and the weather is perfect for walking. It's perfect for walking. Elia, good job. Very nice grammar. Elia, where do you learn English? I mean, do you learn it at school? Do you learn it yourself? Because your grammar seems to be really nice. I am a student at university, and my profession is English. That's good. Very nice. Right now, I am studying at university. Perfect, Ella. Very good job. Because since you started speaking, you haven't made any grammar mistake. So that's a very nice thing to perfect. Азаматсыз. Жакшы. Рахмат, Эля. Окей. Азыр жаңы кошулгандарга да өтөлү. Улукова Жумагүл деген. Жумагүл, саламатсызбы? Кош келдиңиз сабакка. Байкаганыңызда биз бүгүн жыл мезгилдери күз жөнүндө сүйлөшөбүз, жалпысын, бирок сүйлөшүп баштаган эле сүйүктүү жыл мезгил жөнүндө сурайлы дегенбиз. Сүйлөөгө мүмкүнчүлүк барбы? Микрофонду жандырып сүйлөп көрүңүз. Сүйүктүү сезонуңуз кайсы? Аны өзүңүздү бир аз тааныштырып кетсеңиз да болот. Жумагүл, can you speak? Сүйлөөгө мүмкүнчүлүк барбы? Hello.
Бош эмес окшойт, мейли анда. Бүгүн сабакта жалаң кыздар жана Руслан отурат экен. Ruslan is also one of our active students. Ruslan, good evening. Hello. Are you available today to speak? Бүгүн сүйлөгөн мүмкүнчүлүк болобу? Кээде Русландын колу бошобойт, сүйлөбөй да калат сабакта, жөн эле кошулуп угуп отурат. Андай деле болот. Эч кимди кыйнабайм, сүйлөгүңүздөр келбесе микрофонду жандырбай деле койсоңуздар болот. Эч кимге баягы no pressure. Окей, Руслан дагы бош эмес окшойт, Так, Жумагүл, Руслан, Клараны сурадык. Айси дейт. Айси, hello, Айси. Hello, everyone. How are you? How's it going? I'm fine, thank you so much. It's nice to see you, Aysi, again. So, we're talking about seasons today. First, I'd like to ask, just like I asked everybody else, how was your day? And what's your favorite season? It's good, thank you. And before I begin, I just want to say that your home feels very cozy and nice. At my room, you mean? Yeah, Thank I mean you your so room. much. Yeah, this is not my apartment yet. Biz ушул эмени квартираны тартып алабыз. Yeah, and it's really nice. I like it too. Thank you. Yeah. Okay, so what's your favorite season, Aysi? My favorite season, I think it's also spring, because I love spring because the weather is really nice, and spring is perfect for wearing my perfect clothes. I want to say my favorite clothes. And after this depressive and long winter, spring makes like happy and full of energy, and you have a good mood, I want to say, and you can enjoy. So, for example, I can enjoy walking outside with my friends, and I can often hang out with my friends. Yes, and just seeing flowers bloom and feeling just the warm sun, and just spring is really nice to walking. Yes, I agree with you. Okay, that was a really nice explanation. Good job. Very good vocabulary, Aysi. Азаматыз, сөз байлығыңыз жайында, сонымен. I agree with you. I think spring is a very stylish season of the year, because after depressing winter, as you said, everybody tries to be beautiful, and there is also sun, and we are all full of energy. So I think that's a great season of the year. Okay. Thank you, Aysi. Good job, Азаматыз. Rahmat. Thank you also. Yeah, I see. Jumagul has turned on her microphone. Jumagul'un mikrofonu jangan. Ken salamatsızbı? Mangage, Jumagul, can you speak? Hello, everybody. Hello. Well, Jumagul, housewife. You're a housewife. Okay, perfect. Let's get to know each other. Gelin tanışalım. Okay, I so want to my learn name English. is... That's why. Okay, all right. You can keep going. Siz özünüzü tanıştırıp aytar mısın? Tell about yourself, please. Okay, I'm a housewife. I want to learn English, and I have 2 daughters. Okay. My favorite season is spring too. Okay. Because it's... You can use the words that are under spring. You see, there are 3 adjectives that I have prepared already: blooming, fresh, or vibrant. Ve ушул жердеги 3 сынат өчүндүрүүсүн алып колдонсоңуз болот. Жазды сүрөттөр үчүн. Шүтең туура келет. Because it is... It's my favorite season. Okay. Yeah. Alright, Жумагүл, рахматчу. Англис тилин үйрөнгүңүз келет экен. Бирок азыр сүйлөгөнүңүз деле жакшы угулуп атат. Where did you learn English before? Буга чейин англис тилин каяктан үйрөнгүңүз эле? Yourself? Өзүңүзбү?
Өз алдынча эле. That's a very nice progress. Азамат, сиз өз алдыңызча үйрөнгөнгө аябай жакшы прогрессиңиз бар экен. Good job. And welcome to our talking club. Сабактарга кош келдиңиз. Жума сайын кошулсаңыз болот. Сабактар акысыз кечки 7-де өтүлөт. So we'll be happy to see you. Сизди көргөнгө кубанычтуу болобуз дайыма. Okay, thank you so much. So yeah, you're very welcome. Okay, Жумагүл менен Айсинин сүйүктүү мезгили жаз экен, Кимден дагы сурай элекмин? Даткайым бар экен. Даткайым, good evening. Hello. Hello everyone. So I didn't participate in Okutool's talking clubs for a long time, but I always read the news. News in chat. Yeah. And it's really joyous. I'm really happy that we, our girls and boys, can study English, develop, improve our English, and so just thank you for this project. Yeah. So nice of you. About the question, my favorite season. My favorite season is summer and winter. So I don't like autumn because it's the time when we are prepared for the studying, and it's stress time for me to use to start study after summer holidays. And I like winter because it's my birthday in winter, and as usual for the new year. I think winter is I like winter for the atmosphere when we are especially together. We are together with parents, can about the holidays. Yeah. When we are just together with parents. In summer, of course, summer it's about swimming, it's about just relaxing, reading books, be just with parents, and I think it's the great time to have a good memories, moments. Yeah, and spring, I don't understand this season, Spring, it's like the 50-50. Yeah. Thank you. 50-50. Okay. Oh, you're very welcome that time. It's okay. Very nice vocabulary, and that was a very nice answer. I like that. On spring, I also agree with you at some point, because the beginning of spring is not that enjoyable. Like the snow is melting, and especially Bishkek is very ugly in the beginning of spring. Yeah. Raining, there's water, and there's filth everywhere, and it's very uncomfortable to live in Bishkek in the beginning of spring. So, and it also influences our mood a lot. Жазгы аба ырайы биздин манайыбызга дагы аябай көп эмесин таасирин тийгизет. Баягы настроение өйдө көтөрүлүп, анан бир түшүп кетип, кызыктай нерселер боло берет маанай менен. Ошон үчүн spring is also very hard to digest, maybe. Okay, thank you so much, Даткайым. Рахмат. Okay, who else I haven't asked here? Бардыгынан эле суратым окшойт. Студенттер кирип кайда чыгып атат, бирок эч нерсе эмес. Okay, thank you everyone for your answers. Now we're gonna move on to autumn. Кыргызстанда күзүндө эмне кылса болот? Autumn checklist in Kyrgyzstan. Кыргызстандагы checklist. So I have asked ChatGPT to make an illustration for that. ChatGPT'дин күзгүсүн жасай турган нерселерди карасам, ушул нерселерди берди. Анан өзүм атынан да кошуп койдум. Мисалы, үйлөнүү, турмушка чыгуу дегендей көбүнчө тойдун бардыгы бизде күзгүгө келет. Баягы арзанчылык, молчулук кезге. So, please, I need a volunteer to read the list of words on the slide. Слайдтагы сөздөрдү окуганга бир каалоочу керек мага азыр. Ошолорду окуп кыргыз тилине көтөрүп дагы, анан эмнени кылып жетиштиңиздер, эмнени кылганды пландап атасыздар, ошону үйрөнөлү. Aruki, I see your microphone is on. Would you like to read? Yes, can I? Let's go. Okay, autumn checklist in Kyrgyzstan. The first one is to close swimming season in Isikul. Do I have to translate? Let's translate. Isikul сезонун жабык деп жарыялайбыз. Жапса болот. Жабык. Элим бар. Августтун аягында,
бархатный сезон закрыт деп стористер кирет. Okay. Next. To clean the garden, бакчабызды тазалоо. To cook pumpkin soup, ашкабакта шорпу суп жасоо. To go to mountains, тоого чыгып. To watch fall colors, түстөрдү көрүп күзүндөчү. To get married, үйлөнүү, турмушка чыгуу. To organize a той берүү, ошол күзүндө кыргыздарча той берет го. To go to gym, залга баруу. To study well, окуу, жакшы окуу. To can vegetables for winter. Кышкыга ошол салаттарды жаап, овощи салат. Жакшы, Аруке, very nice translation. Thank you so much. Now, Aruke, before you go, right? Бул чек-листтен эмнелерди кылып жетиштиңиз? What did you do among this checklist, or what would you like to do? From here, like, I was at home since this season started, and of course, I canned some vegetables for winter, like cucumber, tomatoes, and like that's it. I think I did nothing this winter. You already did what you needed to. I mean, that's the hardest task. You gave birth, okay? I think that's a very nice task, and you are allowed to not to do anything anymore because having is already very hard. Okay, good. What about toy, Arukia? Did some of your family maybe members went to toy, or someone is organizing a toy? No. Yes. It is on the 1st of October. My sister. Your sister. Yes. Okay, but she's getting married. Yeah, I think I will not be able to go because it's in Bishkek and with the baby is too small to travel to Bishkek. Oh, so sad. Is it your sibling sister or like? Like, how do you say? Двоюродной, Okay, if it's from your mother's side, you can call maybe nephew, niece. You can say that it's your niece. Аталаш бир тууганыңыз болсо. It's my niece деп койсоңуз болот. Or just sister is also fine. Okay, good. I was pretty sure everyone has a family member, maybe distant, maybe close, who has a toy, like for sure. Күзүндө тууганы той өткөргөн жок деген үй бүлө болбойт болуш керек. It's very hard to find a family like that. Thank you so much, Aruke. Good job. Good translation, and it was a good answer. Now, Jumagul, кеттик сизден сурайлы. Күзгүсүн могу чек-листтин бир нерсе кылып жетиштиңизби? Же кылган атасызбы? Баса мен унутуп калган турбаймынбы? Кийинки баракчада what are you planning to do this fall деген суроом бар болчу. Бул күзүндө эмне кылгыңыздар келип атат деп. Эгер суроонун сүйлөмдүн конструкциясын карайын десеңиздер, I am planning to дегенди урсаңыздар болот. Planning to деп туруп, баягы present continuous бул. Present continuous'та могу боштукка этишти коюп койсоңуздар эле бүттү, сүйлөм түзүлүп калат. Бул күзүндө мындай нерсени пландап жатам деген I am planning деп. Анан эгер эч кандай план жок болсо, могу сүйлөмдү колдонсоңуздар болот. I don't have any plans for this fall. Бул күзгө эч кандай пландарым жок. I will go with the flow. Шамал каяка айдаса, ошол жака барам деген. I will go with the flow. Аябай жакшы фраза. Өзүңүздөргө жазып алсаңыздар болот. And I was asking about the toy. Тойго барып койдуңуздарбы? Качан болду эле? Кимдин тою дегендерди даярдап койгом. Бул эки суроо тең могу баракчада болуп калган үчүн оюңуздарды айтып берсеңиздер болот, Эгер сүйлөм түзгөн оор болуп атат, тиги баракчаны көрсөтүңүздөр десеңиздер, мен качылдырып берем, Okay. Hi, let's go. Well, Jumagul, I was asking you. Бул күзүндө эмне кылып жетиштиңиз же эмне кылгыңыз келет эле бул тизмеден? Jumagul, hello. Okay, бош эмес окшойт. I see, let's go. Достор, кимдин сүйлөөгө мүмкүнчүлүгү бар болсо, микрофонду шартты күйгүзүп алыңыздар. Мени күтмөй жок. Тизме деген жок, ар бириңиздерди бирден сурап. Okay, I see. Of course, let's go. This checklist, we went to Isikul and close swimming season in Isikul. Okay. You want to, or you already барып койдуңузбу же you are planning to? Барып койдум уже.
Wow, okay. I went to close the swimming season in Istanbul. Okay, very nice. And we are planning to go to mountains Oh, to watch fall colors and can vegetable for winter. okay. Well, yeah, that's like a standard procedure every autumn. What about toy? Does anyone from your family has a toy this year? No, this year I haven't been a toy. You haven't been to a toy. Okay. Yes. Well, May I? I think yeah. In my school day, I had autumn because after one day started cold weather. September, October not very cold, but November pulls to depression. I agree with you so much. And, I don't do anything all the time. Want to bed, to sleep, and watch different films. Yes, Twilight. Yes. Like on the movie, want a cup tea or coffee, but you want to get cozy, right? Or on yes. And but now I change my opinion, and I like autumn. Нет плохих погод деген кандай болуп калат? There is no bad weather. There's no bad weather. And every seasons is very nice. Every season is very nice. I agree with you. I mean, if you have enough energy, you can always prepare for yourself a checklist and romanticize the seasons of the year. Романтикалаштырыпчы ар бир күздү, мисалы күзүндө жашынакай свитер кийип алып, эркиндиктен кыдырып, кофе ичип деген сыяктуу. You can always prepare something romantic every season, and it's gonna be nice. Good job, a very nice answer. I liked your answer very much. Okay. Thank you. Jamal, do you have anything to add? What would you like to do this autumn from this checklist, or what you already did? This autumn, I have plans. I have really interesting plans. First, I want to focus my studies, and I improve my English every day. This weekend, I would like spend my time with my friends, go to works, and enjoy this autumn. This is beautiful memories. Very nice, Jamal. Sounds like a great plan to me, Azamatis. Now, Jamal, when you use a phrase where you want to focus on something, you have to use like the phrase over focus on something. Bir nersеге focus кылуу дегенде, I want to focus on my studies десеңиз болот, on деген бир токту кош керек болот жанына. Good job, very nice. That sounds like a great plan, and good luck. Good luck on improving your English. Good luck on concentrating on your studies. That's a nice plan. Perfect. Now, Кубанбекова or Clara же Кубанбекова деген колдонуучу who wants to speak. Кимде сүйлөөгө мүмкүнчүлүк бар болсо микрофонду жандырып эле сүйлөп баштай бериңиздер. Айгерим, мен сизден сурадымбы? Have I asked you already? Just relax. No, right? Okay, let's go then. First Aygerim, and then Kubanbekova, we're gonna listen to you. Aygerim, tell us. My plan in autumn, read new books. Okay. New books, and started in learning English language. What books do you have in your read list? Кайсы китептерди окуйм деп пландап атасыз? Манас эпосун. Wow. Okay. Whose poems you're gonna read? Like Сагынбай Орозбаков or Саякбай Каралаев? Whose version? Сагынбай
Саякбай Каралаевдыкын окуган болчумун, анан Сагынбай Орозбаковдун жаңы баштап атам да. Okay, that's very nice. I actually like Сагынбай Орозбаков's version too. It's interesting and it's also spacious. I mean, he's got all three options. Үчөө тең, үч манасы менен эсептик үчөө тең жазган. That's a very nice plan. Good luck. If you want somebody to discuss, please you can text me. It's interesting. I would also like to discuss it. Good luck. Okay, Aygerim, thank you. Now let's see. Кубанбекова, I think it's our first time speaking to you today, right? What was your name? Can you please remind us? My name is Alena. I'm sorry. Жакшы угулбай атасыз, алыстан туруп сүйлөп аткандай болуп атат. Атыңыз ким дедиңиз дагы бир жолу? Alena. Alina. Oh, okay, Alina. Nice to meet you again, Alina. All right. Well, Alina, we're talking about, autumn season today, and autumn checklist. Күзгү checklist. Күзүндө эмне кыласыз, кылгыңыз келет эле, ошол жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Now, you can choose anything from this list or something of your own. Өзүңүздүн дагы тандооңузду айтсаңыз болот. What would you like to do this autumn? This autumn, I plan to start learning English and preparing for the national test. Oh, okay, I see. So this is your last year in school. Мектепте акыркы жылыңыз, быйыл 11-чи класстасыз. Okay. Well, so you want to improve your English. I presume you would like to go to a specialty, which is near English language, right? Англис тилин тегерегинде бир жакка тапшыргыңыз келет. Yes. Okay. Perfect. Well, Alina, good luck to you. 11th grade is very important year in students year. So, ийгилик каалайбыз сизге. We wish you a lot of energy to finish all that and good luck. Good job. Thank you, Alina. Oh, I see. Kulpush. That's our new student. I think жаңы кошулган экенсиз. Микрофонуңуз жандырылуу. Good evening. Кутман кеч. Let's get to know each other. Келиңиз таанышабыз. Саламатсызбы. Толгатыңыз кандай? Же Кулпуш деп чакыра берсек болобу сизде? Толгатым Кулпунай. Кулпунай. Oh, what a beautiful name. Атыңыз эле сонун экен. Okay, my name is Munarjan. You can call me or Munarjan. Either way is okay. Well, Кулпунай, өзүңүз жөнүндө бир аз айтып кетиңиз, анда каяктан болосуз, эмне кыласыз? Нече жолу кошулат? Атбаш районунан болом. Экинчи жолу кошулуп атам. Атым Кулпунай. 11-чи класс окуйм. Жакшы. Кулпунай, англисче тааныштырып көрбөйсүзбү? Анда өзүңүздү биротоло буга чейин сүйлөшүп эле окшойсуз. Анткени мен үнүңүздү эстеп албай атам. Атыңызды дагы эстеп калмакмын буга чейин сүйлөшсөк анда. Let's try to introduce ourselves in English. Англис тилинде өзүңүз жөнүндө айтып көрүңүз, Менин атым Кулпунай деп. My name is Кулпунай. How old are you, Кулпунай? Канчадасыз? How old are you? I am 16 years old. Very nice. Where are you from, Кулпунай? Кайсыл жактан болосуз? Where are you from? Нарын. I am from Talas. And you? I am from Nарын. Perfect. Okay, Кулпунай. Азаматсыз. Кулпунай, биз бүгүн күзгүгө пландар жөнүндө сүйлөшүп атабыз. We are talking about autumn plans today. Азыр көзүндө эмне кылгыңыз келет эле? Бул тизмеден тандасаңыз болот. Мисалы, жакшыраак окугуң келет, to study well. Же англис тилин үйрөнгүм келет, to learn English деп айтсаңыз болот. To learn English. To go to. Үйрөнгүм келет деш үчүн I want to дегенди кошосуз. Мен каалайт элем to learn English деп. Толук сүйлөмдү айтып көрмөкчү. I want to learn English. To learn English. Learn English. Very nice, Кулпунай. Okay, good luck. Ийгилик каалайбыз англис тилинен. Кулпунай, are you learning English yourself? Өз алдыңызча үйрөнүп атасызбы англис тилин? Ооба. Good job, азаматсыз. Кулпунай, экинчи жолу биздин сабакка кирип аткан экенсиз, анда биздин колдонмо жөнүндө дагы айтайын. Өз алдыңызча үйрөнүп атсаңыз, бизде бекер сабактар бар. Монтип телефонго Okutool'ду жүктөп аласыздар.
буга чейинки сабакта да көрсөтсөң керек эле. Көрүнүп атабы? Жок, көрүнүп аткан жок экен. Ми. Биздин мондай колдонмобуз бар. Окутул деп аталат. Play Market'тен же эмеден App Store'га кирсеңиздер дегенде андан жери болгон. Син ачсаңыздар, Alipay Intermediate 1ге чейин деңгээлдер бар. Азыр Intermediate өтүп баштадыңыз беле? Ооба, ти. Окей, very nice. 75% болгон. Окуп атам. Жакшы экен ошо. Өз алдынча үйрөнгөн студенттерге атайын арналып түзүлгөн кыргыз тилинде. So I hope it's gonna be helpful. Сизге пайдалуу болот деген ишеничтемин. Okay, Kulpuna, it was very nice to meet you and I hope to see you more in our lessons. Биздин сабактарда көрүп көрөм деп ишенем. Okay. Кимден дагы сурайм? Саламатсызбы же жанагы приложениянын аты эмне? Okutool. Саламатсызбы. Okutool, саламатсызбы. Okutool. Азыр кое туруңуз, көрсөтөйүнчү. Көрүнүп атабы? Тети сары ооба, көрүндү. Чоң рахмат. Эч нерсе эмес, алып жүктөп колдоно берсеңиздер болот. Ошол эле Колдонмонун каналы. Бек, сизди көргөнүңүзгө көп болуп турган. Welcome back. Кош келдиңиз кайра. Окей. Күзгү пландар жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Бул күзүндө эмне кылгантасыз, же эмнени кылып койдуңуз уже? Ошол жөнүндө айтып бересизби бизге? Могул тизмеден таңдаса болот. To close swimming season is so cool. Көл бар сезонду жаап келүү, to clean the garden, бакчаны тазалоо, же to study well, жакшыраак окуу, to go to gym, залга баруу, же үйлөнөсүзбү, to get married, ошол жөнүндө айтып берсеңиз болот. Бул күзүндө эмне кылайын деп атасыз? Же кылып койдуңуз уже? Алло, Бек, угулбай элесиз. Микрофонуңуз өчүк турат. Азыр мен зарөлөм элем, башкалар жооп берсе болобу? Мейли, хорошо. Бүгүн уксаңыз деле болот. Сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк жок болсо, сразу айтып коюңуздан да. Окей. Болот албетте. I see also Айназик Эмирбек, жаңы кошулгандардан. Good evening. Сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар болсо, микрофонду кыйгызыңыздар, таанышып жооп бериңер, кетип калалы. Калгандардын баарынан сурап койдум окшойт. Сабакта. Жамалдинова дейт. Hello. Good evening. Hi, teacher. Hello. What's your name? Can you please tell us? Because My name is Rahida. Rahida. Okay. Nice to meet you, Rahida. So, I guess it's your first time in our lesson. Today we're talking about autumn plans, autumn checklist. Күзгү checklist, күзгү пландар жөнүндө сүйлөшүп атабыз. As you can see on the screen, we have things to do in autumn. Күзүндө көп жасалган нерселер жөнүндө тизмеси бар. You can choose either of them and tell us what are you planning to do this autumn. Бул күзүндө эмне кылганды пландап атасыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз болот. Let's go. What would you like to do this autumn? Бул күзүндө эмне кылгыңыз келет? I want to go to gym. You want to go to gym, okay. And to study well. Because I this year one student болуп калабы. Биринчи курс болгондо. First year student. Биринчи жыл, биринчи курста. First year student. First years. Okay, very nice. And Well, I can. You went to кайсы университетке баратасыз? Арабай University. Oh, okay. You're gonna be a teacher. Very nice. You're gonna be my colleague. Yes. Good. Anything else, Daga? And I am to can vegetables for winter, I think. I am going to can vegetables for winter. Кышкыга салаттар жасашасыз. So everybody is helping parents, and that's a standard procedure every year. Жыл сайын кайталанып турган нерсе. Good job, Rahida. Thank you so much. Рахмат, азаматсыз. Okay. Бул ушундай суроо болду. Той пойлор жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Okay, that was my last question. So, негизи текстке байланыштуу. Ооба. Сабактар кайсы күнү болот? Okay. Ар жума сайын шаршемби күнү кечкисин болот. Жумасына бир эле жолу. Акысыз сабактар болот да, бонус катары турат. Кечки саат 7-де башталат. Сабакка бир аз кечирээк келип калдыңыз окшойт, 2-3 талкуулап. Okay.
Alright, менин бул слайдтан кийинки эки суроом бар болчу, бирок мунун баарын алыштырып жооп берип койдук. What are you planning to do this fall? Бул күзүндө эмне кылгыңыздар келет? Анан have you been to a toy already? Тойго барып койдуңуздарбы деген суроо болчу. Анткени күзүндө эң көп элдер тойго барат, Тойдон кешик жеп, тойлорду талкуулап, кушактап, ошентип эле өткөрөбүз го. Окей. Анан азыр бул суроолорго уже жооп берип койгондуктан слайддагы жакшы фразаларды карап алсаңыздар болот. Have you been to a toy already? Буга чейин бир жака барып көрдүңүздөрбү дегенди сураш үчүн англис тилинде present perfect сураса болот. Have you been to? Анан ага жооп берип атканда I have been to десеңиздер болот. Мен ошол жака баргам деп. Мисалы I have been to, I don't know. I have been to Spain. Мен Испанияга барып көргөм. I have been to America. Мен Америкага барып көргөм. I have been to a toy. Мен тойго барып көргөм деп айтсаңыздар да болот, барып койгом деп өткөн чакта. Анан экинчи жакшы фраза, буга чейин бир жолу айткам, go with the flow деген бар. Эгерде күзгөгө негизи эле жашоого эч кандай план жок эле, шамал каяка айдаса ошол жака барып жүргөн адам болсоңуздар, могу go with the flow деген жакшы фраза бар, аябай көп колдонулат. Flow деген суунун агымы менен кошо кете берем дегендей. I will go with the flow деп деле койсоңуздар болот, пландарыңыздар жок болсо. Бул эки слайдты скриншот кылып алсаңыздар да болот. Биздин сабактар YouTubeга жаздырылып жүктөлөт, ошол жактан видеодон да жазып алсаңыздар болот. Сабак бүткөндөн кийин эртеси күнү жүктөөгө аракет кылабыз. So that's pretty much it. Thank you so much. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Сабак негизи саат 8ден 9га чейин жүрөт. 58 саат болуп калыптыр отурганыбызга. Сурай турган сурооңуздар болсо азыр сурасаңыздар болот. I am open to respond to the questions. Суроолор жок болсо кийинки шаршемби жолу